full-time content creator ani a transgender hotetan motivational video siam thin tunang khovela chuan anma anyang hitam takanom to a shioman ti ve thinin hun har sa takte po an paltlang ve a anlan angot hi anni big lawani transgender kan ti hian samlem vua makeup manga tiangvel rungot kha ni lem lawa adia hi Montreal Canada mi ani a ama hi video pakhata changa anun danglam ta ang che khan ama ang midang te hoin a video no hlok pui mel takin ti in video te chu YouTube lama te le TikTok lama te chona post ve china darling nolama thil ke edu to lawa achan chu estrogen hian rang takin karina minti beltir theni ti in soya ain uluk hle nirin om asoi zeldan chuan chance ho te hi taksa diklewa piang ni in soya tarthlanga point n se an mu tumlo thilan mu chin ti in soya ni omzia chu anri rule an taksa in millawani nikhat a YouTube video en chu meche pakhat en me feminine zai me chuan transgender ani ti apuan thu video ani a ani chuan kamita la in min hip hle maya a full video ke en ngala ti chuan surgery ti ka du ta tleta fully transition ti ka du ta ni khati khopa video pakhatin kanuna thlakang ti ngaina ka shilawa chu wangin midang te ka chenpui ve theinan video ka lo siam ve ta ni ti in soi makeup advice apek china wang tele transition ti china wang te chuan le a makeup thiam ema wang te chuan midam takin an follow a followers po anga ve hle a mel te hi makeup te lo pona chelo boka alar chak em ani a follower te bula transgender ni thua soi che khachu an support na mu ain rin kha abo chiang ta khermai midam takin hate comment an nu chha ngala an du lo hlom nge maya follower hi singa ve lai chu a hlawani voile khata chu tengza set me hlo chu thilna me lo takani a stress le depression vel wangin thlanga changa tharuk vel don chu social media chu san nge a ma se chu tenga omring chu du lovin angai te in video siam le a offense tak ani na dik tak pom tu de tan chuan ti chuan supporter nei zwal zelin follower pon pung na sa ta hle ani transgender relate to tam takle inzerti na lama post na sa ta hle a ka chung te ka shil ngam lok lawa ka unaw nu bula ka soima sabera min support hle a ka nu ka shil vele a karin ari min support vele em a ka chung te bula surgery lam ka soi chuan an hlau thon ber chu ka shisel ni tor ani a ka pa kha ka shil hlau em a achan chu miri rozau takani mmc lewa ti in soya apa chuan surgery ati level khan za zaina pompui che lewa ma se alo hlotlin ve to nu chuan apa chu zona zo tha a hetiang kani ti shat khan entinge iom ti in zota apa chuan mak kati in ko oi lawani min ti derani karinga ma se inuin min shil le khan do ta ni lauti ka shia ati in soya anu chuan apa chu min tu min alo soi pui ve zia thina lo ni a ama kha chuan a ring lawina oi lo po ani ma na ma se tuna chuan a pom thiam to hle a alom puin a chuang ve hle ni mel adia han model ni tum ro hle maya a transgender puite tan po a thataringa sumai ba ka aduangin transgender model an la tam lawani ama angtan thu soin nangma kha nangma nila tuma otlola tuma hi kanin anglawa inina ang kha ni moin tunen ma in khai khin ngai su ti na soi bokani